twonge kandi kubaheza ikaze muri studio za Master TV1. Uyu munsi ni tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho amakuru y'ibivugwa muri Kivu y'Amajepfo ndetse na Kivu y'Amajaruguru. Na makuru yacu tuzoyo n'umunsi wa none kwibanda cyane. Amakuru reka tuze kuyatangirira mu mujyi wa Uvira ahavugwa agahengwe nyuma y'iminsi mike hakomeza kumvikana urwamo rw'amasasu mu bice byinshi bigize uyu mujyi wa Uvira. Bukavu n'ubundi nayo ubiravugamo amahoro menshi cyane, aho abazalendo mu byumweru bishize bari bamaze igihe bateza umutekano mu bice bikikije uyu mujyi wa Bukavu. Twavuga nka za Gatana, aho ni imbere y'ikiwanja cyangwa se ni imbere ya za Kavumu, ndetse kandi no mu gace ka Nyangezi naho hari hamaze iminsi hagabwa ibitero n'umutwe wa Wazalendo ko gufatanye na leta ya Kinshasa. Ariko kuri none haravugwa agahengwe mu makote yose, ubu muntu no kugenda akizana barakora business guhera mu gitondo kugeza mu mugoroba. Nanone kandi reka dusimbukire aho bita Kaziba, aho ngaho n'ubundi ni ruguru ya za Nyangezi uzamukuja za Rurambo, naho haravugwa amahoro nyuma y'igihe kirekire habera imirwano, aho AFC M23 twirwaneho bigaruriye Nyangezi. Nyuma abazalendo bakomeza kugenda babagabaho ibitero bashaka uburyo bakwisubiza Nyangezi, ariko byabaye iby'ubusa n'ubundi. AFC M23 rukuza kuri none iragenzura Nyangezi yose ndetse na Kaziba yose muri rusange. None kandi reka twibutsa abantu ko muri Plaine de la Ruzizi aharejo tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025 habashe kuba imirwano ikomeye cyane, aho abazalendo bayobowe n'uwiyita General Yamuri Yakutumba yaje aturutse mu bice bya Uvira aramanuka agera za Ruvungi, ariho hari na position yiwe ya nyuma babashije kugaba ibitero ahitwa Katogota. Habereye urugamba rukomeye cyane, ariko n'ubundi byarangiye abazalendo bayabangiye ingata, kuko tubikesha abanyamakuru bakorera muri kano gace ndetse n'uwitwa Karoti Mupatanishi akaba ubunyine akorana na M23 twirwaneho. Yavuze ko abazalendo baje kugaba ibitero baturutse mu nzira nyinshi cyane, ariko ntago byigeze bibahira. N'ubundi urugamba rwaje kurangira amasaha y'umugoroba bayabangiye ingata basubira za Ruvunge na za Kiriba ndetse na Uvira, kuko n'ivyo bitero byose byabashije guturuka. Nanone kandi amakuru yacu reka tuyakomereze mu misozi miremire y'Umurenge ahagana uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka turimo mu masaha 4 za mu gitondo. Umutwe wa Wazalendo ko gufatanya na FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi babashe kugaba ibitero mu gace ka Karongi. Iyo tuvuga Karonga ahangaha ni hakurya ya Gwiko uvuye Zirundu ku bantu bazikara gace, aho ngaho akaba hegeranye na za Rubemba, hose ni sheni imwe, aho ni hakurya ya za Bidegu. Uyu munsi wa none babyukiye ku isasu ubwo ihuriro rya Kinshasa, FARDC, Bamayimayi ndetse n'abagenza kwita cyane bazalendo bahuriyemo bose na FDLR babashije guca muri ibi bice, ubwo bazamuka bava za Rusenda binjira ikibira cya Mukoko, ariko batinyagurukira mu irembo rya Gakenke baza gukata bahurukira ahitwa Nyamabuguma, aho ngaho ni bibira biri hejuru ya za Karongi. Rero imirwano yabaye igihe kingana n'amasaha 2 gusa, ariko byaje kurangira n'ubundi Wazalendo bayabangiye ingata. Aya masaha tuvugana mu Minembwe amahoro ni yose, umwanzi yasubiyeyo kandi yasize hataye mayiti kuko bagiye babivuga, se hataye n'ibikoresho. Rero uyu munsi wa none nuko byagenze mu gace ka Minembwe, ariko andi marembo yose bari batekanye. Za Rugezi hari hamaze iminsi hari ibitero bikomeye cyane, ariko kugeza kuri none nkaho bamaze gucogora Rugezi nayo bunyine abayirimo batanga kubiboneramo agahengwe. Za Gahwera naho babyutse neza, ndetse ukamanuka za Kivumu na amahoro, ukamanuka Marango yose za Munyi na amahoro,
ukamanuka ukagera ku Irumba ni amahoro, ugatambika za Biziba by'epfo zose bameze neza, ukazamuka ukagera za Gihuha, aho hose hari abaturage birwanaho ni amahoro. Uyu munsi wa none nta gitero babashije kugabwaho. Nanone kandi amakuru yacu reka tuyarangirize muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Goma, ahakomeje kumvikana ubwoba bwinshi cyane nyuma yaho abazalendo bateye urugo rw'umugabo umwe bakabasha kwicamwo abagabo batatu, umugabo n'umuhungu wiwe ndetse na murumuna wiwe. Ibi byatumye abaturage n'ubundi bakomeza kugira ubwoba, bavuga ko mu mujyi hakibarizwa amabandi menshi cyane y'abazalendo, batinya n'ubundi sariya yose ko aba babandi bashobora kandi kugirira abantu nabi. Ariko reka tubibutse ko abakoze aya mabi yo kwicira abantu mu mazu mu mujyi wa Goma uyu munsi wa none cyangwa se kugeza kuri none ni kaho hafi ya bose bamaze kwicwa, abandi nabo barafatwa. Rero nuko bimeze. Ikindi nanone kandi kivugwa muri uyu mujyi gisa nkaho gitangaje ariko kandi gishimishije ku bakunzi b'isuku, nuko icitwa agasashe abagande bagenza kwita akavera cyangwa se uyu munsi wa none cyangwa se abanyamurenge bakacita ngo nakabuco, uyu munsi wa none caciwe mu mujyi wa Goma cyangwa se mu bice M23 igenzura, no kuvuga Goma na Bukavu ukazamuka aho hose isashe bayikataje. Rero nuko bimeze. Mu mugoroba turaza kubagezaho andi makuru tubabwira uko Kongo yose yifashe, ndetse turaza kugaruka ku biganiro biri kubera i Doha aho ni muri Qatar. Murakoze cyane kubana natwe muri no mwanya w'amakuru. Nimba utarakora subscribe yikore ndetse ukore na share kugira ngo n'abandi nabo bazabasha kubona amakuru meza kandi yizewe ku gihe. Murakoze, mugire umugoroba mwiza.